형 그거 아까 걔는 아, 했다. 예. 이거 맞나? 야기는 거. 이거 히트가. Mission conference. 모았어. 아, 돈 보면 거리. هنا سوى إساتي يا كذا 이사도 멀리다 겨라셔. 그래 이제 아고 두번에 나 버리는 거 단로로 잘라 기르면. 크로고 안녕 저들 어이
啊，这是懂的。白手弄了我弄样子，天嘛早上门不就怎么？这种的。那这么干的不？嘿嘿。Apamte angizeatsa shumalang isa litro tilana pastor dinana po ade mission board chairman ti kara dikandra sajenung ko le makangla board member ti chanung ko le yata kato yatsrui roko isa langnerti rining lana narapam kanyang sena Hechore ko nung tire chengi pa hi mission spark hikuna isa samdam yuchola changes karla hero no mau ko na cha nung ti na yale ka pe kya karla la hero isa sa ka exposure type khatlana program checho ne khapasa chale ko na lamthing na Lia chote macam isa lang nerti na zuri chungko isa hipa hipe kya hipa itapche hini tang zerang ba kya ning se chere mato za isa bom ngazuri lamnu la siking katu chana hipa itapche za papa tete na azuri tuna lang katu la changes hida ngunu mau makala amwanu samu mau apa cela tang kita nang na zenuna kuna narap kanyang se kechuna yata yu kya khato jasida
chuma chire isa pam ya ta tang kita nang kyona tikenu isa shomalang khatoi ro na liro na chela trong isa auti kan kimburti kharzenye sa cha atati tu sanu pra azarti thapche nang la kamatho live spring corner la ro pai cha tila tutuyaya shiki charo choya no pai tangi isa chela disa cha nolam pa khatula jinung ko tangi sarang pate ta se chingpo sarang param ninglana hachari dike pa nguchi pa adisa ala amwanu acha acha koi na jung ta chu khat kinu acha bisa ma changna tang khida na hachari nolam khat kyona isan ri pai mission spark pai cha dikenu anyupa korintra khitharo yung takku ko tharecha inhita khire ila turti aziparti hida pangkhle yada nara chuparoi irna cha yonung pa cha pikhas mache nu ko leda nara shaile ni chu chu pa khatida yusa yongire jamu yulana adila au ashipa makala ammayu makala acheju hihi khote ara limitena ara muchi thamna sakchi kana jinung sarna la kamatho api sakchi kanu pa khanda ka toishilite makala minute thare ma kehita lite acha ata auna tu chopa sochirana la achal chuzara shamsur tina acha tura acham yucha malawre raba acha khata lingi jingchona maina chomangna acha bacha ayocho ni na ushi ko khote isa ata au sochiyati azayu atunte changpa cha manguchir nangla isa kamasa amawa malire yale hilimalinu lab chula cha amakochero mure kuna nara aziparti ngocho pa yukhatu acha irin ni chona thali chandra party yure acha kyona at especially sayo mission muchi pai cha acha salitro yolam numa sayang tung yo lam numa sayo country yo lam numa ta hipahi mission muchi hipai cha abatumpa jisu krista kang asampa achangshu limila api muchino chitam tuliro hajapa cha muchi thamko acha ap muchi thampa api chite hipahi yuhicha yo pachi chopai ko jamati makepake thare kila na makya acha chi sa na cha mathili achi na chana yo ya khangla nar mathi ba jami na machinu cha acha nar na cha sin yu na to na mu chiro chopa acha bible verse o acha pati cha the great commission koi bai cha ba tung ba jisu krista yo acha azai parting word makhala apiyo lamno changda pa khatwa cha azinta chulai san ngure acha ko isa tura achama isa ata au yu jingring chona khachona bich pa roi khote abatung ba jisu krista cha nakam chore ko apitsa naching rai apa nana mai khangla nana jingring cha khangla kang api yutsa nana mi khangla api na yopa cha apam ta sent missionary. If you respect Jesus, send missionary. If you obey Jesus, send missionary. If you love Jesus, send missionary. Hatse, what's a mission muchi numpa? Hatsa Hisu na Europa.
di sana mayra nang la chanung di kere. Ko di sana jing cher nang la mayra nang la kichir nang la haza wuchinung di kere. Ya par yu kela mayon. Tangi chungtor laisa mission conference li de pastor kichung ne tu desin tsing de ko. December show la yang lilang ka tu de isa mission secretary pa ne tu des tsing de ko. Ai hingi ze na cha chi chi ra shi de tu khata mu shi cho. Ka amai mo so akulang khata ade khata da la ada tsing ding de ze popular is Europe, hilang is Europe. Ya hingi ara kere wa tu khata shi pastor by ka de mission secretary bangela ara ke cha ta. Ai ange na haza ange khatu khat na yo ba ze yo da ba yo. Ange cheza de iche mai chi chi de chi ye che pa ade ange chu chi ze ma mila. Wa khata shu na da la mai re ze chenung chen ru ba. Ki chi re ze chenung chen ru ba. Na che kha khura ji ju ze chi ye ta ni se. Ha ze ko di sa na mai re nang la. Ha ka ma to ir ti ke ba te nahi la aji par ti atung ti ke pa le nu ko le. Na ra ku chi yang tri ma sai ke. Adi na ne kyo li ba na ne to. Ma khan la na ni. Ha ze mai ta ra chi re ze. Ka ma to hana ke sa ra hi wa che pa li nu. Ma khan tu na khadina wa de shachi za za lu shu sa. Ya hi la au la kya apa tam bi pa hi wa che pa li nu sko le. Ha ze ri ka tu. Ko di sa na mai re na la ma ki chi re pa. Tangi ko de che ji re na la si li pa mi de kham tam pa. Tangi ati ke te le ya ma ling ge ta yang chi pa. Ya ikan singa song tu san ya ta isa ta le jang ba ze. Na na mai ba kan chen ba chi ze nya re ba sa. Ma li ye da he ma sa nya pang chi ba ze. Isa yu human tendency ha ze ba ze ji re ba. Na nei na ma mai ko la ta ta shi. Li ye ma chen ye ba ze le to. A ze tu ita tu vilin li chen ba ze le ta ta shi. A ze ko chen ge lam isa literally especially sa literally sa lam ti a literally true I lam literal e pa cham dai abudum ba jisu krista which ni dang chala I lam literal male a literal male ta not if you love Jesus, if you respect Jesus, if you obey Jesus, you will do something for mission. That's ice break. Da utseka to tsita ayuren mission ni pai what is mission kan la Latin land messio se ta ayuren Greek land translate sarote apostol le pa yono atuna hita ayure oi pai cha sending na acha mathenu pa acha ni tang isa ti ayuren Galatians 2:8 la yu pa cha Paul is a Jewish missionary. Paul is Peter is a Jewish missionary. Paul is a Gentiles missionary. That's a mission. That's a messio. Apostle. You word use up Galatians 2:8. That's a license. That's a ira achibala yang lavati sa te tapta ko isa ajiba Dr. Abise initiate sana meeting ka to kyoya di ira sita ina tsa yang la sa yuko missionary ba ada what is mission atsa mission ni ba tsa karla theology kirese do kure ma kan isa par lichola kar cha lichopa atsa ri kyang sa araku sa chere ma khailam chungchan li ba ti kyang sa araku sa chere tangi biblical perspective mission ni bai cha ati sa niche no bai cha mission ne kala cha sending someone
to save souls, winning souls for Christ. Ipaitsa mission is. Azakala Napuram tropa, Akira tropa, Ilam Chungchara tropa, Hazala charity work is. That is a differentiate Sanupai. What's a charity work which you know by literally Matukam. As a mission department, is an majority to educate Sanum, but the current so lipo mission department as a too much is a literal. At is an Kichikamus. Current child chomaching at a too much. Tiny real biblical perspective, as in touch with the Kenya Paitella, mission Paitella to send missionary to save souls, winning souls for Christ. It's a real, it's a mission you at nothing give at a lead. It's a little tila, then we change from you, then it's a you, and you chenupa as in touch with you, but at a lead. Currently, you know, call it. I read the county try at a Kankatano. You're in the film, I'm charity. Makan Richard the missionary chutis upon the much charity. Kairi Talipa to Smochi Kankatan, Parasoli Pala to Samacha Kankatan, Kairi machines at Tushin. But Nayo see, Nakela Lipa, I got you can do something for Christ. Ananita, Nana, at the part side of the missionary upon Murabungi. Mission field Chechona, Nana Momuchi. I think you can send that money somewhere to win souls for Christ. That's by you. Atashila Nana Zuri Muchinum Gole. Mission Yong Muchi by I kind of copy lumping the Imalita Bible study Tajuba. Christ principle. As in Tachu, your principle it's a corporate company secure by. At the Isayu Association, the government your system runs up a real time by it. At this example, hospital love. As a government run hospital love, Patsa Kerlalita Lili at the referral hospital lava. Number two, but Doctor T, Akatuna, Satuna Pala, Nyampazino, at our attendance carapaisa. But in Nyampaza to Patsana, appear Nizano City Talets, Nyampazino. Do this are Apamatasam? At a corporate system at the letter. Vapata time in Tashi Chirapai. Either company, either department hires Hapatsa. Na conduct in the times irricon general. Hata is payment general by rate. Hazara system but that's a requirement. How is a religious yola? Example, the Bible Society of India, BSI Lala thinking. Hazara a corporate system, Arla practice staff Steve Apo, at is a royata Vapa, Atatuna cut to Sakoleta Zipata San Batsama. Nimokatangela Hawaii, Charibi just grew up as a master. Arla leave they leave, and Muchite, to see at a Vinyampatino, at attendance, presence, but at Arla secret, at a corporate system. At a Hipahi Azintachu, some of your principle is a corporate system, Maukuna, Kabileta number. What's the Bible la yupatsa, Thessalonians la, a book of Thessalonica la yupatsa. If you work, eat. If you don't work, don't eat. Muchikan la tsung rapai. Bo muchikan la ta tsung rapai. That's a principle. That is the parable of talents. Ilambati makipam bangala. Is a good key to run on that. See manga chakoma. As a manga chapatsa, Kanya say Tari double consoko. Angechapami Maya consoko. Takatu chapatella, it's a choppy comes up a cutie patilla, Hatas Kepa Parikan Chachur. At the Abdumban, the Kenya Paitza, at a pizza invest and profit. At a pat young chiripai. Corporate world, at a system but at a invest the sanu. Profit sanu satawle. Sara corporate job la yaro, I don't know which patsa, amanum the chincho sonu satawle. Machincho kana out. That's a fire sanu by.
Namuchiko out. Masimachako out. That's a corporate world. I think Gabatum Bayula, Samita Lirama. Arabic. Galatia Tharo Lavis and Kodi Tingranala. What you sow, so shall you reap. None of two children on the sure number. Has it to none of harm with reply? That's a pure corporate mower. That is look Tharo Lami Europe 638. With what measure you made, it will measure back to you again. None of twist to the Kiranala, Nakipa Roy, Nanitamina Tali Kino. That's a biblical principle, but purely that's a corporate your system could be that's a more. I'd say we saw longer by your eyes break mission you introduction. It ain't you, but it's a little Amawasani mission lottery invest Sabai. It's a spiritual investment, it's very important. Nayang tungla amatiangu asitsa aliakan tunaka to sharonya kala. I think mission la invest Sabai. Nakuchila. Najatila near Suzar Amawamunya kala. I think mission la invest Sabai. Mission is a which are a Christian world, in Christian world, mission I think it's a highest responsibility. It's a is I can say choosing. Na lao tu nye kenya kang mission. Na yang tung zanya kang mission. Na kuki zanya kang mission. Na yushu zanya kang mission. Na kang zanya nye kang mission. Santamri na matele. Aturun Yochupa, Isaila from Recurrent Matino. Atula Ducat Nita Yoko. Our pension mupa is a use plan which occurred in West Tasher. That Laturity in Yochupa, I ua. Nay to a Kanga Muchiropa, na pension benefits teacher. That's a Katana Apalam which wrote Auna Yopata. It's a Hangi Chereta. Isa Yuchulas, Katatun de Tanico. Aun the Yopa said, Tumata, Sanaban Moa General, up in the Tali Jelly Mutual. At the Guna, Sanaban Mutual in West Hapuna, at the Latsa, Tunyamalipo, a Picukila, Gazette officer, and Yacheruchupa. At Isa, Santam Rokuchilas, apparently Tamayum, at the so invest and profit. If I said, Data Atunte Katuki. Actually, at the Sirna Church by at the 7 churches of Asia, at the UK Europe, Revelation 2 lana, that key the 7 churches of Asia, at this moon. Ko little Tanga Yola, Sirna Church by at a biblical study Aisha, I think they don't have that much magnificent church. At a Patsa Ario Church Amalax Malichotai, Makana. Ara ita aliakang makanglata amatira tuna ba samina te ita ba selmal shochai ta ka average church sa shochai according to the scripture the Bible la yo pa ita oh anya tsala yo pa azinta chula yo pa cha chisu no Europe nara ilam le atsa ina matele ta nara alire Nerza ilam lane matele da alire about Chisuna Europe. What's about I think that's a soul winning Makala Christianita, Muchipa, Litroka to Sasho Chai Guna, as in that you keating day, at a Muruba. Watching a nice litroti, Makaisa laundry. No, it's a paramatipa, Gumamatipa, Tapa Linukole. Na litro parali pa kyo malipas linuko le ilam chungchanung ko le tangi sarapan hipahiyo recommendation Sirna church ka recommend chapa hikuna isa ka recommend chari na la khatoya kanya chana pa acha santamar litro yola na litro
cara macam ni, makan alire litro macam ni, na alire apa yun ba? Shutala, cala alire macam nu ko le, mati kinu ko le, ta anmalala alire apa yun sa hatu yati. Isa kuci lagi sah. Kamu tu imakhar kau na, trung paisa kumre. Average family ti chapel nu ko le. Parakyu kau adalah millionaire, makan crorepati, lakpati ba masapal nu ko le. Ta isa tu ke kata liro, hacilan sana pa na naku ide alire apa yonong sakang la. Kang hacatsa akake chanu ma. Aku dalam tu. Why do church exist? Ipa isa na sa zang chenu pa. As leaders, kang believers. At sa Christian katu church it's a tunita exist saro. Ipa isa za matenu asalang katu mau pa inile dalam chire. Litro katu masuche pa za. Hatsa pa litro na tali apa litro masuche nu pa. Hatsa pa litro na tali apa masuche nu pa. Hatsa ni tang litro dire. Oi sa litro per 3 che pa. Hatsa cha na machi pa litro ka tu sa khang la. I think great commission ni pa is a fail sa ra pa. Isa na Jerusalem yo believers history is an matel. Arti yusia cha yuchi ko an na tapar pa ta apalo la yusia acha shunu cha mabangyer pa. They just want to be in their comfort zone. Ara katula tu ta pampa enjoy sa pamir pa. Ta dila abutung pa amana dila ta persecution mate ko ma. Samse samlo mate pa dila Jerusalem yo believers teacher narrow yo persecution ro completely dila ta scattered sa pa ko ma. Ara atramayang charo asanu khamcho CPC za pa vate cha na chari missionary kan khar. But that was the plan of Christ. Maka sana baru ilam chungza cai. Are kya dil samse samlo hero ba ku na. Are lam ya ba cha chayang chere ba ko cha ji bi ji shu ba litro ka to establish sa. Ha cha ku chen yin lai sa cha mi na. Ha cha ro yer ba. Church exists ba ita to establish another church. Ko this a church ba ita kang chi pa apa church ba ti sa establish mathar nam la. It's a great commission. We are failing the Great Commission. And we fail to respect Christ. We fail to love Christ, but we fail to obey Christ. Why? Because if you love Christ, send missionary. If you respect Christ, send missionary. But if you obey Christ, send missionary. What the church but established. Also, the Katang Kanyang Ring is a mission board chairman. Mission board ti kuala sa Sangar Narati. Hutui Roliro, there are upon Kyang Chinu Chering, mission board member Tikonsti. There are Chegi La Ropa, Gichu not to ticket to Rolly Lane, there are Bunte Katankanya. Cut be Sabatoyan Pamdon, Kanyari Acha. Il est la 7 idée pour mission kat chigno nyambaga ida de nye tsara manga hila tsikeno malachano ha Malachako. nyambaga tsikeno malachano ha good sale acha beg hila tudang kara toche sono ni dang nya manga ya ida sikenya re pastor setepa Dr. Lori Miss Ayla and khatwa ya asam pastor sat Ayla zele ta pastor sat to khatbe atai chome ko litro khat la chai ko pastor yang chungni aku pastor convincing ner baga khat bila karo no chao
Mission Spark ni tao che ade isa lo lo da introduction yoko aje ko hila was magaze leader da kyo je feel thing net tu maru na to che kang ako hatapa was koroku da Mission Spark Riversopa Mipung Atazaza minute idea or asangkyo da yung right or wrong to mali na abang ya pa sa yonong ko lang resident ni da sa yonong ko lang lamting ni pa net tu yonya na yonong ko lang mangyayong ko lang atranya tranong ko lang cheta na tangyara tanong ko lang na ila arab ngada ate arab palu yo interpretation hiba koro troje ko apu apake tikang la tu troje ro hatsa Mission Spark illitere ache ko hiba koro ta ye ko minute asang or aya arun yo no ache ko ya palu tikang ya afara ko pe capture no le tikang ke sa do zura ba de bo jo so feeling Chalo, please. Come. Okay, ikela pipa zo shin lile Mission Spark ni dang isana choda de hila ina ni cheba ate za za da lam la khadro pa za aku diba iyo shin hi za jingno bai ina ba the no bai tu mu chino liro tu kada cha no ba liro as a leader ina ba the khala ina za moyo chino iya khala ma starting from my life my example apum yortana haja kunna tu mission muchi cheno otherwise he by the empty thangla in a per hamati cheno it's a because aku jingno bai it began aku mateno bai as a leader as a commission spark la chengela hila robaza iba iyo shin khadu isei ba shinza in a field chano ba angi choba khadula it's a share sare thank you Missionary isadi adi kai Mission Spark la roba ni dang angi choba baba la ai kya alam cho changda nong sa sa jang ko hishulam zara ba kya nang si jeri hiba itz khodi tingrana adi ina chong yin ni cho che re bai ma cho da hiyo ang chino khadu za jar hiba jar yo no lam abiyo responsible khadu za khada le ni hiba jar sa cho khud za na hi jar hiba hi jar phone khadu jar sa ba pichino apom yo atada za hilile rivuso ba uchi mission isa apom ra jar masada shi ahi khadbi tulicho litro tulicho isa akangla tulicho hadatu za thali renew matha ko jar mathali khangla isa thali rivuso ba ning da allow ba be khuji na mong chi chinoi in ishi ba haje ko akangla rivuso ba la nolam khatu yu zira mai pina khatipi nolam chako haza akikema ta lady jar sana pichikangla amawano adyu sana ikona yu kyaki kana chumuchire mas Missionary iba bikya za tichoninga idora chakni isa hiba Mission Spark la roba ida adamu kara theology makira papa ro pamlile tangesa isa hilana akikya ade isa introduction chuba pastor sal chamne yoba zero so Jisu Kristana
Matthew ahi makibake arathare kelana makidashila isade api kode api sapa asanya mo council liro chonala api council liro bakhala ina kang asangba achang chola nare kyang tu thong chona libya pamblang bang ko yusia za sop aza ara ko ni che so ba ara ko ni che so ba khalang tu wang ko libya pamblang singyu ba yo choba lile ko missiologist scholar Ralph Winter ne yo ba mission the E1 mission the E2 mission the E3 river sabang uchi evangelism 1 evangelism 2 evangelism 3 haje go isa ate hila khada ni cho kula ni cho bamba the evangelism 1 ko yu cho bar yang bun 3 ba the evangelism 2 Thali country balang word tsuyuba ko you say that so ba the evangelism 3 ajego nana khe ni choba hilana tsingche na la hajaba tsingche ba the nana hi che khada chu thing ko yung thing ko ni che ko hilana tsingche ba yung ba the khada chale ajego wang apare des yo ko yo choba isa chenye mission spark la ro ba the little la isa ma kyang ni tu ni pomle Kang moku isa little you foundation de dila maka USBLA na organize sa joba maka apala na mission seminar da maka tuna da organize sa kyopa haje ni tu nire ni choto no ba mata field the sang ko bopa apar des yong ba yo choba ina te ni che cho chonda Tungin sanye beka te cheshulam kanyare ati ne toche bai spoon chamos sandamin chamos isa nyani moko ina jingi kinchi ades amol kinchi tsanse ina kinchi hiduni kinchi zurubai Ajego is a mission which laza. Akudeba na chun silansa Allah kinche yono stale. Jamos ataza peza. Anar kuchi bishinula Allah yo banya kinche no ba tsara ba. Aisa ashibanula tasa litola tasa. Budget ab chun karo mission jan chino ma chino na hazama. Danye aku Jamos na kata kinshiro open ba sadara ba. Ina dio testimony iri litro tung shi jin ma za gyo changda nyare. Kato iro 5%. Kudi ba 5% za litro chi full income. Azila mission jan toje bo da ba mo chi jin. Jo za da za ze go. Azego jamos isa za hiba bi ba aku Mission na kache yo bodo aba bishi ji ma zano yo na za jamo shu ata za chong shi le ma so Mashi kino da pu hi ding ra bai ikela bi ba hi za milang roi to lighter I think it's significant at there bai Lighter hits and either usage a curl later, but here curl period of kids in sa. Curl no be chance in sa. Kang ya Macamarono sila later by. Others hit Sabak Lamichang Taga Hague to do the above National Sila Lile. Kalapchinos, lunches, restaurants at the Mohila later by. Hatsiko Atonde he, Lusa Bizarre in the Minda, Lulambadi, Karidam Vadi Minda, Atonde Lamgilam Lava Kalang. Michang Milawo Kado Chichena Lighter Hisaya Apana and Machis Milira, significant Sago refers at the Gala. Look at it's hanging ye, Picado it's hanging ye, Tessi Kado Linching ye, Lutsa, Pizza, Tamoza, Lankadula Himalika Dumasaji for a buy, Tazam Gay Lomba Kalang Chunga and Yitzan Zilira buying, a ship became his star buying, Takidala Michang Saga Salabakalang, Chunga Changatsu, Tiki, Zri Sabakalam hero. Takidala the Mozir Kadamatong de Kadu.
Rivasoba Wuchila de Mission Spark in the Ice Spring Sade. Rivasoba Yoguchi, Litro Akanglicho, Sacho Damonza, Tagetalano Flames, a which are by Mission Conference Guna is a little dio symbolize Hanamakano. A Gohiba lighter was a Vanankadi Himina, Nita Akanli, Ani Council Tatangla. Rivasoba Guna Litro Akanbicutino. Rivasoba Guna Litro, he Allah Ajim Ararasuno. Ako ba tong Krista Rivasoba atakit singsi atamo sin atakit sinong Rivasoba is a lighter din ababa sasunang ko na lamang ay kachangdare. Thank you. USBLA Mission Spark your team explanation sa aki kalam na ate isa lang na din ba at sa isa na giche ya nei ida ara yo pa China Machike you kaka tenge yoge batang. Our God is a mapapa, so rich in interpretation, rich in creativity. Is a mapapa so Tamala yo chepa, Bibala yo chepala, a little so round. Toche tola go chepala, a little so round. Go is a so round the Atopi sada Rivasopala is a girl that I number Cuba. Rivasopa you la is a girl that I number Lumpa is a true lumpa. Atompi dating rain at Isa to begin my passer by the Yocho. Mentally defeat Taba Makono. Ya is a lambai. Aku yoba, kuna atompi isa abako chawre. Ta ati yoge bakatuza, isa tike patsono za, aliro sono dile. Asa isa abako gicheno. Isa na atompi laptik de. Trapakatuza. Turu jabara beka yung tinong. Anyi tsuyonong. Mayang Sanong Kanka to lead the role of brain. Danye Palu Kuki Chunga no Lisa, deep humbling the Masari. Aguchina the Silva Sa Yopacho as a Kyoyonula Pavling Masari. Makanga is a parato Mashozunola Pavling Masari. A take over Rivasopa, see art room account la Kapalumpa Kaloto, Yung Tinum Kyoda, Christmas Hati Tamnum Kyoda, Muchinunko Yin Kangla, Tora Parapeka, go Tora Para Alam Chota is a little motion. Taye Ate, charging Toche Ko Kalang Hipai down, Hibayo significance symbolizes Atung Yoko. Atazatung Yoko Hatsakyo isa kela 20 Hatsapina Apite Chinke Talong Hatsapina Mayuran Giche Sonong Hatsapina Tamkita Nanong Go Apiyang Lini Tamuchikang Situno Atako Rivasopanita Isa Basi Malochino at the Atihipa activities Kuna Hila Isa Long narrative Katoro Liro Isa Pam Isa Kungi Chopa Kanglang Aparti Yono Panile Hateko Hiba Yukuda Isa Bamboa Jasong Sarada Lolam Atakako Zoraban Lira Boacham Tungi Katu Tage Sala Nerda Ataobama analyzes Sayo Baninta Katak Kanyari Nakuna as a Yukakato as a lucky jury.
肉的没人家弄东西最传的都很这咱最喜欢的就是没地的，都是让我们的小弟。Itu mana tu nak mangali nak bayar? Kecil dia hoy. Aku paling muda. Kira. Itu tidak. Macam mana cara? Yang dah thông về. Những năm họ, chúng ta rất là Giga dia anak pula 3D boleh Chơi tu mà Sir, mesti je saya begitu. Dah malah bagi bau. Uza thabo ba. Nula uza thabo ba chand.